Bog, ovdje je Tihana iz agencije Portun. Ovog popodneva ću vam pokazati minimalističku vilu sa prekrasnim panoramskim pogledom u centralnoj Istri. Vila se sastoji od prizemlja i kata koji su povezani modernim unutarnjim stepenicama. Na prvom katu se nalaze 3 spavaće sobe s vlastitim kupaonicama. U prizemlju možete uživati u ogromnom dnevnom boravku i kuhinji, a tu je još jedna spavaća soba i kupaonica. Prizemlje se otvara na veliku terasu s pravokutnim bazenom od 53 kvadrata i panoramskim pogledom na okolnu dolinu i brda. Ova skrivena ljepotica savršena je za ljubitelje minimalistički uređenih modernih prostora i sve one koji vole uživati u mirnom susjedstvu okruženi veličanstvenom prirodom. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro.